دما خوش ببینرین هجای روسیه گلان دیمها گلان جبر بداویه و دچه بویر و گشتن هری سرکو هری بالکشین لسرانسری جهانی رودانه امی هول بدن د نوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده جوار پیشکش بکن. بله سری ساعتی 200 توپ لباشر و در دورا ویدی کهون باشر سیورودونتسک آرمان جانو یا هیزین روسیه برپرسین اوکراینی دبیجن جبر ایریشین دجوار او نکارن جمارا کسین هاتنه کشتن او زیانین لباشر درکتنه جبزانبن. سروکماری اوکراینی زلنسکی ده سردان آخویا لباشر خارکووی ده سروک او لکاریا نتویا اوکراینیش ارگرد. وزیر کاری دروی روسیه لاوروف جی دبیجه کنترول کرنا حریما دونباسی جبوان نبه نابه. دا سوین اوکراینای ده آرامی خویا ناکه. روسیا دگرتن آرمانجین خوین لسر خاکا اوکراینای ده اصرار دکه. دا آرمانجا نها ده باجار سیورودونوسکی هیه. جبر دجواربونا شر الهریمی مترسیه که زیده هیه. Я все дальше сделаю, не знаю. Переводим. Все. جبو کنترل کرنا دونباس و لوهانسکی اف باجار خودی استراتژیکه گرینگه. ولاتین لباجار بدنگیش بیر کرنه. برپرسین لباجار دبیجن جبر دجواریا ایریشان او نکارن زیان لباجار و جمارا کسین جیانا خوشدستانه بزانن. І там вже другий місяць вони там утюжать просто з усього, що є, але прорватися вони там не можуть. والی لوهانسکی اوکراینای سرهی هایدای جیوها گوت. روش گلک خرابیه. لگوری تی گاردن شهادن بویر دیار کرن کو 2 ساعته که ده 200 بومبل باجر دکوین. روسیا به ایرشین خو هول ده خطین هیزه ین اوکراینای ببره و لشکرین مایجی دور پیچ بکه. اوکراینی روشال باجار سیورودونوسکی دشبینن ماریوپولی. پشتی نیزی 3 مهان هزین روسیای باجار ماریوپولی ده 20 گولانه ده بگیشتی کنترل کربون. کار به دستین خوجی هیجی راگهاندن هزین روسی ایریشی سیورودونوسکی کرن و لکولانین باجر شروع پفچون درکتن. سروکومار اوکراینای ولودومیر زلنسکی جی دستپیکا شر و 2 جارا یکم چو دروی کیوی دا کو سردانا لشکرین لباجار خارکوف ایل باکوری روجلات بکه. زلنسکی دیار کرد که بمبارانا روسیای بنسازیا کریتیک یا سیورودونوسکی ویران کریه و آرمانجا سرکه یا موسکوی نها گرتنا وی باجاریه. زلنسکی دیدما سردانه ده سروک سرویسا اولکاریا اوکراینای یا هریما خارکووی رومان دودین جکار دورخست. وزیر کارین دروی روسیای سرگی لاورو ده پیوینه که لگل قانالک فرانسی ده دربار ایریشا روسیای یا سر اوکراینای ده نرخاندن کر. لاورو گوت رزگار کرنا هریما دونباسیال روجلات اوکراینای پیشینیه که بی شرط و بی مرجه. راکرنا ارتش و تابورین اوکراینایش دونسک و لوهانسکی یا موسکو او وکت دولتین سربخه ناسکریه. هریما دونباسی ج دونسک و لوهانسکی بکتی. لاوروف دیار کرد که هرمین اوکراینای کنها شرد دومه دوی ولاتین وان بخواه بریارا پاشروژا خواه بدن. بلمجا آلوزیا اوکراین برای خوب بدن آلوزیا لعراقی پیواجوی سیاسی یا جبو آواکرنا حکمتا نو ختمیه
کمک سیاستمدار و حقوقناسان دیار کردن که دما قانونی قضیه لوما جبو بطل کردن پارلمانت سری لدادگاه فدرال دانه. دسر هلبجارتنين گشتین عراقی را حفت مهدر باسپون. هنجی نسر و کمار نجی سروک وزیر هاتن هلبجارتن. جبو دیارگرنا سروک وزیر دویا بو جسی پارین پارلمنتی دو پار بجویان. لیبل هولدانین دوی مجارده حتانها بسر نکتن. یک جدو پیک هاتین مازن این سیاسی ردکه که دستلاداری پار و بکه. یان دنجی دخوازه وی هجماریه که دکاره رونشتین پارلمنتی بلوک بکه. ولات بویرنگی که تیاناوا روشکه تنگاو و ختمیات سیاسی. نرازیبونا جواکی جی لهمبر وی مزند به. کومکه ج پارلمنتر و حقوق ناسین عراقی جبو بطال کرنا پارلمنتا عراقی و جنوب لدارخستنا هلبجارتنین پارلمنتی سری لدادگاه فدرال دان. ددا خوازنامه ده وها هات گوتن. لگل هلوشاندنا پارلمنتی و جنوب لدارخستنا هلبجارتنی دوی سروک کمار و سروک وزیر جی جبو دیارگرنا دما هلبجارتنا پارلمنتی و یا سروک کمار یا ای سال ورن ارکدار کرن. دادگر لطیف شیخ مصطفی جی لسر حساب خوی فیسبوکی لسر وی دا خوازنامه یا جبو دادگاه فدرال هاتیه پیشکش کرن نویسی او گوت. دوی پارلمنتا عراقی وره بطال کرن. جبر دمین قانونی بن پیکریه نکاریا سروکومار هل بجیره و پروسه سیاسی ختماندیه. لدسلات انسیاتیف دادگه نینه پارلمنتی بطال بکه. لطیف شیخ مصطفی دیار کرد که لگور خالا 64 دستور عراقی تنه پارلمنت دکاره خو بطال بکه افتشتانی زمان. دوی اف دا خواز یان جالی سیان یکی پارلمنتران و وره پیشکش کرن آنجی سروک وزیر برزامندیا سروکومار ویا پیشکش بکه. اف جی دوی جالی نیوی پارلمنتران و 165 پارلمنتران و وره اری کرن. بلی به عدالتیال ترکیه ولاد و گوهراندیه زندانا که سروکری وقفه مافی مروانیا ترکیه جه راگهاند که سرلیدان جبر اشکنجه او دانوستاندنین ده نوا 30 سالین داویه ده گهشتیه لودکیه. وقفه مافی مروان ترکیه یا ناوندا درمانکرن او رهابیلیتاسیون راپورا خویا لسر مجاری اشکره کرد. لگوری راپوری ده سال 2021 ده جماره کسین کش بر اشکنجه او دانوستاندنین خراب سری لواندانه گهشتیه لودکیه 30 سالین داوی. ده راپوری ده هات راگاندن که 2021 984 کسان به هنجتا لوان آنجی خزمین وان اشکنجه او دانوستاندنین خراب هاتیه کرن سری لوقفی دانه. هات دیار کرن که ده سال 2021 ده جه کسین سری لوان دابون 616 جبر اشکنجه بون. هات دست نشان کرن او رقم ده سالا که جدا مزراندنا وقفی و دانیا هریسی ده. لگوری راپوری جه 10 کسان 7 جوان ده دما خواه پیشاندان و بنچاف کرنه ده اشکنجه لوان هاتیه کرن. هات راگاندن که جه سرلیدران یه هری بچوک 5 سالی و یه هری مازن جه 76 سالیه. بلی بینرین هجال لقدس دبن آدبن کنترولا اسرائیل دیه جوهیم فاناتیک به بونه روژا قدس مشا آلی پیک آنین ده پفچونین رودان ده 5 پولیس 40 فلسطینی بریندار بون ده بویرین قومین ده بیتری 5 کس هاتن بنچاف کرن ده بویرین لشریعه روژاوا ده جی 145 کس بریندار بون. ده لقدسي جهويان مشى آلي لدار خستن. دما بيك آنينا مشي دا دنافبرا جهو و فلسطينيان دا بفچون دركتن. آلوزي لبر دريه شامي بكومبونا جهويان رد سبيكر. اف آلوزي د سپیکرنا مشهره زیده تر بو.
Di bûyerên ku heta niha qewimîn de 5 jê polîs 40 Filistînî bi giştî 45 kes birîndar bûn. Bêtirî 5 kes jî hatin binçavkirin. Di daxuyaniyên ku ji aliyê heyvasor a Filistînê ve hate dayîn de hat diyarkirin ku ji 40 birîndaran 15 kes rakirin nexweşxaneyê. Polîsên İsraîlê têkildarî bûyerê daxuyaniyeke par vekir û wiha got. Polîs ji bo parastina nîzam û ewlehiyê li herêmê bi bersiveke bi biryar û bê tawîz li hember her tundî û alozî kar dike. Berzefkê polîsan diyar kir ku ew texmîn dikin bêtirî 50,000 beşdarî meşa Alî bûne. לפני 55 שנה לוחמי צה"ל שחררו את העיר העתיקה. Di daxuyaniya Ofîsa Serokwezîrê İsraîlê Neftalî Bennett hat destnîşankirin ku wê ferman daye hêzên ewlehiyê ku di meşa Alê de ji tundî û provîkasyonên tundraw re sebirnîşan nedin. Di daxuyaniyê de hate gotin. Tevahî bûyerên şiddet wê bi hemû ciddiyetê ji aliyê dozgeriyê ve were şopandin. Li taxa Şêx Cerrah a li Qudisa Rojhilat di navbera cihûyên fenatîk û Filistîniyan de pevçûn derket. Hat ragihandin ku cihûyên fenatîk li Şêx Cerrahê bi keviran êrişî Filistîniyan kirin. Li taxa îsawiya ya Qudisa Rojhilat Filistîniyan êrişî 2 otobîsên İsraîliyan kir. Ha dîtin ku yek ji otobîsan di dema ajotinê de şewitî. Di nûçeyên di çapemeniya İsraîlê de hat dayîn de hat diyarkirin ku otobîsên navborî bi xeletî ketin taxê û di obîsan de rêwiyên otobîsan tune bûn. Li hember meşa ala ya li Qudusê li gelek noqteyan di navbera Filistîniyên ku li herêma Şerîaya Rojava ya Filistînê û hêzên İsraîlê de pevçûn derketin. Di daxuyaniya ku ji aliyê heyvasora Filistînê ve hat dayîn de hat ragihandin ku li noqteyên cuda yên Şerîaya Rojava de 18 ciwan bi guleyên rastî bi tevahî 145 Filistînî birîndar bûn. Par di heman mehê de ji ber şerê navbera İsraîl û Filistînê ku 11 rojan dewam kir di 105 Filistînî û 13 İsraîliyan jiyana xwe ji dest dan. Belê li Sudanê nîşanên arambûna rewşa li welatê dî xuya dike. Serokê Meclisa Serweriya a Sudanê Orgeneral Abdulfetah el-Burhan rewşa awarteya ku di 25 Cutmaha 2021 de ragihand rakir. Di daxuyaniya ku ji aliyê Meclisa Serweriyê ya Sudanê ve hatiye dayîn de hate diyarkirin ku ji bo di pêvajoya ve guhêz de aramî pêkwere û bi awayeke bi bandor û watedar diyalog bêmeşandin li seranserî welat rewşa awarte hatiye rakirin. Leşkerê ku di 25 Cutmaha 2021 de desthilatdarî bi dest xistibûn piştî ragihandina rewşa awarte hikûmet fesih kirin. Piştî vê Serokwezîr Abdullah Hamdok jê di nav de bi dehan siyasetmedar hatin binçavkirin. İnsiyatîva ku ji aliyê Netewên Yekbûyî û Yekîtiya Afrikayê ve ji bo çareserkirina krîza siyasiya ku piştî artêşê destdanî ser rêveberiyê dest pê kir hîna encam nekirtiye. Artêşa ragihand ku heta hilbijartina tîrmeha 2023 ew ê li ser desthilatdariyê bimînin. Lê gurî çavkaniyên serbixwe ji roja destpêka xwepêşandanên daxwaza rêveberiyeke sivîl dike de û heta niha 98 kes hatine kuştin. Belê Kolombiya do hilbijartina serokkomariyê pêk hat di hilbijartina ku botura duyemîn Mayî de gerîlayê berê Gustavo Petro di asteke pir zêde de li pêşiya rêkberên xwe bû
د دیروکا کولومبیای ده جارا دومینه کو چپگر ده هلبجارتنا سروکماریه ده انجامه که بویرنگی بدست دخن. لکولومبیا چپگر گاو بگاو نیزی پوستا سروکماریه دبن. گریلایا بری گوستاوو پیترو یه سوسیال دموکرات ایشی سودو سالی ده هلبجارتنین ده جسادی 40.34 دنگان ورگرد. 4 años ni hablemos del doble. تەویڤێ مژارێ زێدەیا دەنگان jî Pîtro nekarî ser û komariyê gerantî bike. Ji ber wê yekê li welat hilbijartin ji bo tora duyema milyardêrê populîst Rodolfo Hernandez ku xweweke dijberê nelêrîtiyê nîşan dide sürprîzeke kir û ji sedî 28.1 dengan wergirt û ji tora duyem rama. Namzetê milyardêr di tora duyem de wê karibe Sûdê ji dengên rastgirên kevneşop werbigire. Bi taybetî di tora duyem de dengê Federico Gutierrez ku ji sedî 23.7 dikare ji Hernandez re biçe. Federico dijberê komünîzmê zû qebûl kir ku têk çûye û pişt re iddia kir ku Kostova Petro ji bo demokrasî, azadî, aborî, malbat û zarokan xeter e. Tora duyem a hilbijartinê wê di 19 Hezîranê de bêkirin. Votaremos por Rodolfo y por Marilén el próximo 19. Petro ku li nava malbateke xizan ji dayîk bû. Di 17 saliyê de tevlî nava tevgera gerilla ya bi navê tevgera 19 Nîsanê bû. Ev tevger ku sala 1907 ava bû. 1909 xwe betal kir û veguherî partiyeke siyasî. Hevrîkê wî Rodolfo jî weke Donald Trump ê Kolombiyayê tê pênasekirin. Adelante salimos juntos. Vamos a ganar. Vamos a unir al país. بلی برازیلیا جبر باران زیده عرض حزیا چم رابو و هر باندوره که زیده لحرمی بویه دوی بابلیتی ده هری کم 84 کسان جیانا خواهش دزدن و 56 کس جی وندانه. لحریما رسیفی یا باکور روشلاتی ولاد جسیشما بوری و جبر باران زیده لیه رابویه. لگوری بلانچوه پاراستنا سویل ایالتا پرامانپوچیایê herî kêm 84 kesan jiyana xwe ji dest dane û 56 jî winda bûne. Ji ber bahozê li ser gîran a erd heziya çem rabû û her wiha weke li herêmê jî lêhê rabûye. Li Jardim Montevigrayê ji ber şemetîna axê herî kêm 19 kesan jiyana xwe ji dest dan. Wezîrê pêşketinê yê herêmê Daniel Ferreira diyar kir ku dibe di rojên pêş de jî baran bibare. جبر باران زیده کو سری هفته و به باندوره ل 14 باجران روشا آورته هاته اعلان کرن. رایداران دانزانین کو جبر باران نیزی 4000 کس هاتنه و گوهستن. د محاسبات ده ل پتروپولیس آل ایالتا ریو دی ژانیرو جبر لهیه 233 کسان جیان خوش دزدابون. بله دمسالا هاوینی هات او لگلک جهان جبو کریزا آوی جارکدن آلوزی درکتیه تایبت له هندستان گرماهی زیده پیوستیا با آوی هین زیده دردی که جبر کن بنا آوی جنین لبشکی ولاد جبو پیدویا روزانه چند کیلومتری اندمشن هری داوی لدیجی وی اکی لناوا ری رونشتن او چالکی اک بیک آنین خواه پیشان دیره که بناوی شاشی کالا گود اف همو جنین که هون لور دبینن روشانه جویری در باز دبن او دو پولین وحال لسر خواه دکن دا کو آوی بگیرن. حکمت تانکرین آوی بکارتینه دا کو حوجداری آوی یا شینین حریم جی بیگ بینه. حریم جبو حوجداری خواه آوی پر به بارانین موسومی و گریداییه. باران کم آوان بارانین دجوار باندوره که خراب لحبون آوی یا لحریمه دیکه. لهنک حرمین ولات پلیا گرماهی گهشتیه 48 اف یک جی پیدویا با آوی زیده تردیکه لعالتا رشید و جی روش همانه.
بلبنارین هیجان و چین مالفر بداوی دبن حتی اصبح جاری کردن ورین پیشیا و بمینن دناو خیر و خوشیه ده هر شاد و بختار بن.